Ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho ku Ihirwe online. Munyemerere tuganira ku makuru atandukanye yazindutse avugwa mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Francis Gatare yagizwe perezida w'ishuri nyafurika ry'imiyoborere. Inama y'ubutegetsi y'ishuri nyafurika ry'imiyoborere ASG yatangaje ko yashyizeho Francis Gatare nka perezida waryo, akazatangira kuriyobora ku itariki ya 1 Ugushyingo 2025. Inama y'ubutegetsi ya ASG yagaragaje ko ibikorwa by'ishuri bigenda neza, ariko igihe ririmo rikeneye umuyobozi uzi neza icyerekezo cy'abarishinze kandi urimenyereye kugira ngo rero rikomeze kugera ku ntego zaryo. Francis Gatare yavuze ko yiteguye gukorana n'abakozi hamwe n'abafatanyabikorwa mu gutegura urubyiruko rwa Afurika ngo ruzavemo abayobozi beza bazahindura Afurika. Ati nishimiye cyane ko mpawe izi nshingano nshya muri iri shuri rya Afurika ry'imiyoborere. Ati nk'uwabaye mu nama y'ubutegetsi ya ASG kandi nyoboye n'icyerekezo cy'abarishinzwe. Ati duhuje umuhate wo kurema igisekuru cy'abayobozi b'Afurika bafite indangagaciro y'ubunyangamugayo, guharanira gukora neza no gukorera abaturage. Francis Gatare uri mu nama y'ubutegetsi akaba yarayoboye itsinda rya tekinike ryashyizeho umusingi wubakiye iri shuri. Inama y'ubutegetsi ivuga ko ubunararibonye afite bumwemerera gutanga umusaruro ategerejweho no kugeza ishuri ku rwego rwisumbuye. Mu Ukuboza 2024, Francis Gatare yagizwe umujyanama wihariye muri Perezidansi ya Repubulika. Mbere yaho yabaye umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB no mu yindi myanya y'ubuyobozi muri leta y'u Rwanda. Umuhango wo gutangiza amasomo muri ishuri nyafurika ry'imiyoborere wabaye tariki 25 Nzeri 2025, witabiriwe n'abanyeshuri 51 bo mu bihugu 14 baziga muri iri shuri, abarimu, abazabigisha n'abandi bo mu nzego zitandukanye. Abo banyeshuri nabo mu bihugu birimo u Rwanda, Burundi, Cameroon, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Ethiopia, Ghana, Kenya, Mali, Nigeria, Sudani y'Epfo, Gambia, Tanzania, Uganda ndetse na Zimbabwe. Ishuri ryashibutse ku muryango Africa School of Governance Foundation hashingiwe ku bitekerezo byatanzwe na Perezida Paul Kagame na Haile Mariam Desalegn wabaye minisitiri w'intebe wa Ethiopia. Mu bandi bagize inama y'ubutegetsi harimo Donald Kaberuka wayoboye Banki ya Afurika itsura amajyambere BAD. Francis Kaboneka rero akaba agizwe umuyobozi w'ishuri nyafurika ry'imiyoborere riri mu gihugu cy'u Rwanda. Muri makuru, umuhanzi w'ikirangire mu gihugu cya Tanzania Diamond Platnumz akaba rero yasibye amafoto yose yamamaza Madame Samia Suluhu Hassan. Diamond yamaze gusiba ku mbuga nkoranyambaga amafoto yose yasangije amukurikira yamamaza Samia Suluhu Hassan mu matora atarakiriwe neza na bene igihugu bahise rero birara mu mihanda mu bikorwa byo kwigaragambya. Uyu muhanzi yasibye ubu butumwa mu gihe yari amaze iminsi yotswa igitutu n'abakunzi be bamushinja gushyigikira umukandida bo bitaga umunyagitugu. Ku rundi ruhande, mbere y'uko asiba ubu butumwa na mbere y'amatora, Diamond yari yabanje kugenera ubutumwa Samia Suluhu Hassan amusaba kudaha agaciro abari kumutuka ndetse no kumuvugaho amagambo mabi. Mu butumwa bwe, Diamond Platnumz yagaragaje ko ashyigikiye bikomeye cyane Samia Suluhu Hassan, ahamya ko abari kurwanya amatora banamwita uko bashaka ari abantu bake batazi ibyo bari gukora. Diamond Platnumz yabanje gukeza Samia Suluhu Hassan, ahamya ko abari kumurwanya hari igihe bazamwifuza. Ati mubyeyi wanjye Suluhu, uri umuperezida w'icyubahiro, ukorana umurava kandi ukaba umuhanga cyane, ariko uzirikane ko abantu ubusanzwe badakunda kuvuga ibigwi by'umuntu akiriho. Wakoze akazi gahambaye kandi urabikomeje kuva mu rwego rw'uburezi, ubuvuzi, ubuhinzi, uburobyi n'ibikorwa remezo n'izindi nzego zitandukanye mu gihugu cya Tanzania. Diamond Platnumz yingingiye uyu mubyeyi kutabazwa n'ibyo bamwe mu baturage yise ko batazi ibyo bari gukora bamukoreye, amwizeza ko uretse hari abandi baturage ba Tanzania kandi bamukunda. Ati kubera ko wiyoroshya bituma rimwe na rimwe rero abantu bashaka kukugerageza, ndagusabye ngo ntibigutere umutima mubi ubitewe n'itsinda rito ry'abantu. Ntekereza ko batanazi ibyo barimo kandi nibwira ko hari umunsi umwe bazakwibuka nk'uko bagiye bibuka abandi. Uzirikane ko ari benshi bagukunda kandi bishimira ibyiza uri gukora mu gihugu cyacu cya Tanzania. Mu butumwa bwe, Diamond Platnumz ntiyigeze aca ku ruhande ngo atinye kugaragariza urukundo uyu mubyeyi wari umaze igihe ayobora Tanzania, nubwo hari uruhande rw'amufata nk'umunyagitugu batifuza ko akomeza kukiyobora. Icyakora kugeza ubu yahise asiba ubutumwa bwose bwamamaza ndetse n'ubuvuga neza uyu mubyeyi wo mu gihugu cya Tanzania.
Duhindure gato ingingo tuve mu gihugu cya Tanzania mbabwire ko ubwami bw'Ubwongereza bwatangaje ko bwatangiye urugendo rurerure rwo kwambura igikomangoma Andrew ikamba ndetse no kumukura mu icumbi ry'ibwami muri Windsor. Igikomangoma Andrew ugiye kujya yitwa Andrew Mountbatten Windsor yahisemo rero kwiyambura ikamba no gushyira ku ruhande ibimuhuza n'ubwami bw'Ubwongereza mu kwezi gushize ubwo hatangiraga kuvugwa ko yaba ari mu buvugwa muri dosiye ya Jeffrey Epstein warezwe na Amerika gucuruza abana n'abakorwa hagamijwe rero n'abakobwa hagamijwe rero kubakoresha ubusambanyi. Itangazo ryasohowe n'ubwami bw'Ubwongereza rivuga ko Andrew yahisemo kuva mu icumbi ry'ibwami kuko ibirego ashinjwa bikomeje kutavugwaho rumwe. Bisobanura ko amasezerano y'ubukode kuri Royal Lodge kugeza amuha uburenganzira bwo kuyigumamo, ariko nyuma y'iki cyemezo azajya kuba mu yindi nzu. Andrew we yakomeje guhakana uruhare mu byaha byose yakomeje kugenda aregwa. Hanyuma reka duce mu gihugu cya Israel mbabwire ko ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Israel byatangaje ko byakiriye imirambo ibiri y'Abanya-Israel bari barafashwe bugwate n'umutwe twaje intwaro wa Hamas, ndetse ko igiye koherezwa mu kigo gishinzwe gupima ibimenyetso bya gihanga ngo isuzumwe. Ibi byatangajwe ku itariki ya 30 Ukwakira 2025. Hamas imaze gutanga imirambo ya Amiram Cooper ndetse na Sarah Baruchi. Ibi bibaye nyuma y'uko Israel iherutse kandi gushinja Hamas kurenga ku bikubiye amasezerano y'agahenge iha Israel umurambo utari uwayo. Si ibyo gusa, Israel kandi yanerekanye amashusho ya Hamas iri kuzana uwo murambo, aho bivuga ko yawukuye kugira ngo igaragaze ko itari isanzwe ibitse uwo murambo. Hamas yakanye ibyo ivuga ko ibyo ari ibinyoma Israel iri guhimba kugira ngo ibone uko yongera gukora ibikorwa bibi muri Gaza. Kugeza ubu mu mirambo 28 Hamas yemeye gutanga amasezerano y'agahenge yo ku itariki ya 10 Ukwakira 2025 imaze gutangamo 13, aho 13 isigaye irimo abanyamahanga babiri barimo umunya Tanzania ndetse n'umunya Nepal. Nuko makuru yakomeje kugira bigarukaho. Soheza makuru yacu kuri iyi nkuru n'undi mu gihugu cya Tanzania mabwire ko guverinoma ya Tanzania yategetse abakozi ba leta gukorera mu rugo nyuma y'uko urubyiruko rukoze imyigaragambyo ikaze muri Dar es Salaam no mu bice bitandukanye by'igihugu na internet igakorwaho. Umunsi w'amatora abigaragambya batwitse imodoka n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye bavuga ko badakeneye gukomeza kuyoborwa na Madame Samia Suluhu Hassan. Abigaragambya bashinja guverinoma gutegekesha igitugu kuko Tundu Lissu wari imbere mu barwanya ubutegetsi yafunzwe, abandi bagakurwa ku rutonde rw'abemerewe guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu muri Tanzania. Perezida Samia Suluhu Hassan ahabwa amahirwe yo gutsinda amatora ndetse no gukomeza kuyobora iki gihugu cya Tanzania. Umujyi wa Dar es Salaam urimo abashinzwe umutekano benshi mu gihe imihanda myinshi yinjira muri uyu mujyi yamaze gufungwa. Ambasade ya Amerika muri Tanzania yatangaje ko umuhanda ugana ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Dar es Salaam ari umwe muri myinshi yafunzwe. BBC yanditse ko ibitaro bya Muhimbili byakira inkomere nyinshi cyane mu gihe abigaragambya bo bari bagikomeje ibikorwa byabo byo kwigaragambya muri iki gihugu cya Tanzania. Reka rero mbashimire kandi bifurize gukomeza kugira ibihe byiza, igitondo cyiza n'umunsi mwiza muri rusange. Turashobora gukomeza kubana muri gahunda z'amakuru n'ibiganiro byacu, turasubira amasaha ari imbere.